question ka khania ta khwai sau se ka khania hi khare sa da kuira brilliance in ka shungli han re re ji uchili Sylvia na khwi mirano itum tangkhu lui ramli arina thum lak chung kala hangai re ka tha kla ji ga itum hi itum wi observation public observation li itum school ga hi result oriented textbook oriented education wi situation and clay thada la theye class 10 pass ai laga class 12 pass ai laga what after that ke ji hi kala matai mai thui ji katam naw hi ba our career hi king sa sanikla ahi katam na pai khi them ahi tamda leilaga oja pingna ali hanga ji thai guidance hi important side da khui jaina kalika nali yari wo tangkhu katam na saklong yari wo aksa da kapang khuya ka katam naw ping we career hi ka tha da shape sa mingai athumli ka tha da career hi mushung mai da pha khui mingai ke ji hi ka hang ning silake re ma itum psycho ron na larik tam dak lei wortam tam dak lei hi officer sasar engineer sasar doctor sasar dak tam ning mane chang class 6 la 6 we level attitude da we otom lei 8 le 8 we level attitude otom lei 10 da lei 12 la lei graduation la lei master la lei master ka sa ka tong hi samang phung rak jila ma lei mne ka chi platform ji itum na TKS we ina kalika TKS we platform mi da yaru wa ga sa da yaru ina lumission le shimi da ran khomong show mi da ka pangka size ka pangka hai sa ka iwi ka phaning kali u opinion li hang lu ja ka number 1 I ka shapai na tang da ukhul luiram li le da khle ukhul li le da khle school himang maning la every nook and corner east west north south school le da khle ka tong kha wiwang platform apam location ji yeng la ka workshop la recruitment placement platform la chikta hai mingai e hai mingai jikta da hai mira jai ka itumi phal la sile le apex body ha nak tam naw long we IRV company XYZ li la link up tie up sa lakla direct recruitment and placement ji hibakli take place la sa pae ka jiba wacham sa da any XYZ person a khai na class 10 pass sa laga 12 pass sa laga further study ma chat ngai la direct private institute la ot ning jang tran jili awi individual ba ka ne chatlo jai ga sim khuram nawli call sa fara sim bhara ka pa fara paisa la tra ka ting fara jang chipa chili wa direct jang any XYZ company na tie up sai laka engineering line la technical line la sales line la hospitality line la katong hali tie up link sa khui laka platform ga sa laga chinguma khali khani shi la workshop sa mi pai placement and recruitment chi thai ga company ji na any XYZ company ji na mi pa jili recruit ga sa tranjili an IR wagi ji shoki ji apam Bangalore la pai Delhi la pai Mumbai la pai cities ra ga lidale jang company ji na locate ga sa sure da ali direct place ai la khoi pai jena khwatam li la convenient ra ga shok pamra kal hi sa khwa hi as a TKS ki hang logically itum talent han sa phungra workshop tra ka darka sa e science ka situde da science exhibition tra ka darka sa e kal class 10 li pasa gai 12 li pasa gai toppers khong bingji toppers aming mang ina mat hai la acknowledgement scholarship yearly scholarship la mimi pai chang yearly scholarship chimning aka chi thada khmi thranjili mi pajli hada itum na motivate aka sa laga awi confidence level la busang sak laga awi energy level la busang sak laga ahi retention policy le ra pai chipa chimning aka issue wi aji le tak le hiwa class 10 12 ko bai ga air shogo ke ka them ping tong air shogo ke laga mang khmi tong el pamau ke chiwi type long tai rete chimaning la oja ping li la kala ka tam nau ping li la da hand to hand tada khani ni le acknowledgement financially ka momento en ka khinagle ki ji ya khang wa la ka chinguma khale ka shapai na tangda every nook and corner TKS ita da leite leiko na tum psycho ro wiwang ukhuluiram wiwang maning la every foothill sansa every area nook and corner wasung da hi tha da workshop dai da lei hili ka jip khangai pingji ko tong welcome sa da lei kali hiwa tissue da na thumi future scope ita da leira ka jipa hi itum TKS na mathala ka na masala ka na platform committee tranjili atungwe quality education kala employment work sung 20 seconds skill development work sung no regisang work sung jipa hi ungsung lakra gaji visit ka sang ne chen hi khangai na wao ke ning silage ning shere right cha question ji Sylvia na han kamil ili question action mang repeat samir na okay question ji bhapta phamai vai wang da ina ka tei lak sang ji sak sa ne question ba hina direct na hang logic ba itum tangkhul nauping katam nauping hili nana kalika nali TKS we yari work sa ka pangkha ka chan athumai career hi
ก็ถ้าเดshape สามีไงอาทุมนี่อาทุมวินิ่งกระจังอาทุมน่ะสักไง career จีนั่นน่ะก็ถ้าเดสัมพังสักไงก็จี question เนี่ย TKS we level in of a hang roja cover itum we ari thada ukrul district lishi ishi ukrul district shi tangkhul luiram le exam center raklam lai mane whereas khangte district level exam center le tik le plus even bank PO we centering thung dalam lai dalai mane hi le exam thak vai chui thili B8 eng thung dalam lai dalai mane khangate we district level le kap dalai in a sai go funding le hi ishi kho kham sa ga thai wi wang a cheng teng de chi pa ji thada mak le ra da funding ai ishi we tangkhul luiram li le dak le katam naw long le atum shong fu ga li wara ka tha do ot sara ka chi hi wa TKS we level in sa se ja ka TKS li ka gai ming ning mang na sa bai maning nei zonal ping very important sub zonal ping very important unit ping important sala kai atum na I we ram li wa example football li iwi area liver thalak in rio de lego iwi area liver volleyball thalak in rio de lego iwi cover sports ning sang mai kachiwi report chi sub zone rara sub zone TKS li rara zonal li rara zonal na TKS li rara TKS na thakai shi level in ga tha the state level li kwikasi okay state level li va khai wi chili ka tha the international I mean national level di phungwa se ga chi TKS ne ching san gi ji ne chui wang itumi chung mai da zonal ping kala sub zonal ping room la ka meeting tra kha khang hot workshop rano or atumni career guidance khamira no what is quality education ga ji mi ka chi bul thai kran thing sangai quality education ja ga accessibility opportunity plus accountability hiva mi ka chi vli leiplung re every student chi leiplung gis ne chi ma lei kha ma khle chi ishi TKS katam naw tangkhul katam naw saklon hina ka chi ka tha apong ina mi si ka chi tha apong ina samphang saksi chi ishi vachi na focus ala o chagi gi chi chi hangai ning share mai na thumni reminder aka kali ka question ji clear ma sa khana lai repeat sang sangai ka please feel free chi chi ne repeat sa mi re guru shim racing na na tam khimila career ga ji he wa sala khaya topic ne itham khalatan education sector bang le confine sa khoi ga katam nawi career da ma sami baim ne career iti chawi sa ka thei jwa long ji le career ji kai chami gi ji ne somebody is born to be a musician not a doctor on the other hand sports person la le ba me atham bing ji wa sports le excel sai education le wa de ka ji ga na ba yes academic excellence la le ba bam ho ga ti wi profession ji itham na kai chami bai itum bane restrictive salak ina career ga jena khatam na bing wang mang phaning e whereas handicraft le bai kuisam ka job le bai proper le bai they are all part of career ara ukhanang la kai baba ukhru district hele ITI le ye kai kha ba mak thele jang sa fure ITI hi le da khale hi thum na research ka sa ji le na thum waing lo apam je waing lo special salak e building hi ri ka thanga e compound ma salak e alung le khi hai de le kipa khana ma them jang katam now kya khale de le kipa khana ma them ne whereas he a centralized institutions how ga away funding kya khale ji pan the hi kata hili TKS na meng sang mi ran ma la ga ji firstly question sara ITI hili 32 trades lang de le de khali out of which hili some 14 trades offers hadle chili some 2-3 students each trades chili skin care will zang hair dressing hair care will zang jena handicraft will zang plumber will zang electric fittings will zang ta rakhale ji ka tam naw ma khani ngami ping na tam ka ba ya course ne kala athumli admission la masak mane plus stipend la mission thoji ne ji athum scholarship chila kali wa se ro ka chi hi thei khang yi a khane gi ne ta leida khale ya career jaw ga career ji chik tha ji la focus sang rok ser pai ka ji pa ji hang khangai ne on the other hand ithumui unemployment problem hila career li relate sai da khoi rai ichi chawi sa khangai ju interest in sa cha la ma ba shung thu da ba tang khai la tra khale chit tha khai ji thran ithum na ka tha da khatam na podia ka sa da address sara hi ka tha issue hile ara igno center le okhru le jang education le relate sa khila katam na institution bang jile focus sa khani igno center le igno hi Centennial College wi jile le da khale ne jile courses kya ka offer sa dele whereas igno wi actual courses ba kya ka compare ma sayang hi sang ye da khuye hilim
only thada normal major programs program courses mang offer sa dali laga hili ka chang khatwa itumna employment generate sa me se jera khawa jiwi in relates to career yang chikatawi academic excellence net clear sai laga la ochawi post ma sam bang khraba le bubum de lawmo ta athum bing jo athum career je teaching da athum ba teacher we profession da chitaw go da chiktai likai sa me se jera khawa ignore hina per lecture 1000 pay sane kala athum program courses minji certain criteria hi qualification ka ji leye tang khon law ji me cha laga thik ma sala le de tra khale chikita ji li thumna pu sa me ba athum li include sa me ba chikita ji we manga aina ithumna 30 seconds khanui thot oina hopok laga khara thot ka sungda when it comes to when it is in the purview of TKS itumna khanui thot khara thot ka dong ali sun mi hai bai ka ji ba ji hangai ni she ning shere ara kuira John Zemigna awai tam ka khumilo Brana lumission mi da yaru o kapangka saka first iwi action plan January gajangli teachers training workshop kwi kamera second February gajangli career counseling class 6 to 12 kwi kara March gajangli the first in the schools come literary meet organize samira hi iwi ningrini January to December kisara klagji action plan set saire kha hi village li khle rono town ni le the clay schools ka tong hi third high say one oja bingli la tam naw mangli la ma phen hai se oja bingla discipline le la tam chi thei de le ga ma tam chi thei de le klag ji bai oja bingli la hi ithum check sap long ra yes career jog da hiwa ithum na shape ma sapi ming pai mane kha tangkhul hili bureaucrats MPSC IPS UPSC clear salaka leida khle ka to ngali otsak room laka ka tha da shape sa pai rakla ga jipaji I jipaji sangai khangreu khang hanli ning sang pa jliwa awe ashili sports we ashilong awe jiwang ali science technology ka a mushok mare ava sports liwa shon rai chitha da sada ithum lairi ka to ngana army navy air force sak pai maning mane kha khangreu khang hanli ning sang ping chilila chok out salaga ithum platform seming ai chi iwi ning rin yes the first in the schools come literary meet lasem ka big taping ralo debate sak taping ralo kharjan ka big taping ralo shinaw rono miar naw rono makhaila ithum khangreu khang hanli volleyball rono football rono table tennis rono whatever anything ithum platform pamilaka let's say Khelo India jitale I sports we license holder lak saw the sports we shongfu ji create something ai now snowing li ji hi iwi shongai na hangai dele ka ithum bana school oja o ithum career now snow bali lairik mang tam sakra ji paji iwaji opinion ji cha accept masana mane ka now snow bawi instinct jili khilei klag ji paji ithum phashok laka tikesina road map yakshok mi se kala sakapai apong jili ji hosang mi se ji hi iwi shongai na ji hangai dele ning shere question hiwi khana wasada kuira ungchipem hongnang han kamilo career gajena remake kap da thermi ngaya ka TKS na otpam makhung mi pai mane chiwi resources male mane athang Mr Speaker agana hange ITI we example khilaka EG mayai achakum amerangam ta khaiwi thili Mr Shimsapang Ashimre Vice President with leadership li ina initiative khilaka ishi council ka thum ITI le visit sai 32 trades lately which is very true ithumna otpam ka thar create ka saba maning la jili leidak le 32 trades chi china generate sagi ji otpam ji hundreds ne ithumna ji shikchin ka ji bazili I focus sangai kala career ga jaina employment ga jaina iwa human dignity kala dignity of labor hili matu ngai otpam ka tonga hi ithum khayak shi otpam ka tong li khayak shi otpam ka tonga ji khaya shi paye ga jiwi knowledge kala jiwi awareness ji iwa spread sangai
COVID-19 hin maram sa da youth ka chunga hanung tale reverse migration da kai kana ba thul yora ka chunga na hili pamaura maximum potentials youthly leidak lei potential si itum ka ta shin rikla ga chi TKS na initiative khulaka iwa miyawang sak ngai TKS na otpam create saura ga jena or career shemu se ga jena hi TKS we otmang maning mane entertainment we areas lately music industries lately hangai ta talent hanwin areas lately hiping hina collective effort leilaka itum career bahiva shemu rum gigjne da shankui hi ina hi hang jena counter ka sawi atam la mi la pai da kui ta da personal attack maning mane ka issue jili ta khang jek mane da kui asma hiwi maram ni deliberate sangrum cover counter sa atam mi cover ta da itum discuss sangrum kha atam la kui naw ke ni share arui question jiva round li ku khaine arui na ko rong chpem na khang thada ka chi ka thana counter sak ngai le ka 2 minutes each khuli bai re ka thak na khuim se kim tham ne career ga ji hili counter sa gi ji sakla ka issue ne yang kha hili thermi khaya khale tangkhol ka tam naw sak long li ka ji ga tha education sector li ot sak rum da khale ot zat da khale bing na appeal ga sa ina thaye uru trust na TKS li appeal sa la ga examination center we bang na yong ta yong chang da ka sa I thaye SSC center le ki wain ma le gi da le kha TKS na khungla ma khung ne TKS li chi ga tha wi sakhamarana sakhang yi ot ngru chili initiative khimi lo gi chili fail sa da acknowledge sa khai jiwa ithom ningai mala ge tangko ki tam no soklong na initiative khile chi ta wi center ji khungai sa ne ja aji chume kharda chungme kharda companies ping na la bai even coaching centers ping na la bai invest sa ngai atam la ragi ji ne khai thom chi ka tha jili maning sang la no tha khai da ka thei ji bangai na ningai mai arui la examination center SSC center wa le de khaji uru trust we aming le de kle whereas uru trust is just an NGO the katam now we release jili arula ALS the coaching center akhla le de fe tribal youth forum basina development basina khoi khong ta hi kata hiling son kuin laga katam now bing jili kata da quality education baji khoi khwai ithumna jili ngusun me sigla chi bai le thum ot ngurut ne kala rora da kala tam hili ba ithum chi kata jili fail ma sa bai hi thum top most priority sao ga da career jili relate sa khoi laga chi kata we center la le ye chi ba jang khan ning share ka chi than hang lu ngai le la ina minata khamang khwe ge hangai da the personal attack maning mane ka hangdak le issue chili Tiameka atang Mr. Speaker ame John na hangdak lejli teuka hangai TKS we odng road he full of uncertainties akama ki shokra akama ki rar mag thaine ina joint secretary aga sa the president we schedule in a kashem ngawai hapta aga ki sar akama meeting khilei da ina hapta we schedule sai TKS we odng road is such a way that hapta aga we schedule jila fulfill masakra ngawai TKS he NSF we federating unit akasada and some way federating unit akasada at some way federating unit akasada ot growth kuchunga leye personal attack maning mane kai ta da calendar shem ka sabaji wa iwa teu ka idealistic sai ta iwi te khuli sa ta leye ishlakar share ka tai hang ngai le fla okay aya candidates pingai na briefing kuye athumli hangchthei achla hangchthei chena athumla phapta share da khlaine ka thak lai ji ji chena kalika athumna hang khangrok lai salala ithum ya ruinala na thum candidates mi jang ka personal technique ji mo khui ming rok lak mara ji shit sang lai mi pa jili hang sa jila optimistic salagai na khuise ki ji hang lu shit ngai